Kuliah boni fibro season 4 tekane kalau ngajing tip nam ta kini kibala pois ngajing mare nam ta ka SSCGD arjar sau kiba apply ho arjar arpolai mau ha nomor bun kibala kli anga ba kiba message kiba comments kang balano ngin admit card nam ta kane ka ajing mare nam ta ka SSCGD arjar arpsau te gajing mare kala bandi mentau banai hi ten markane nam slam re kinsa penmi hi ya ka admit card kinsa pentip te kane ko we notice nam ta jong phi kila penmi ka we notice kor jendam kila pen kana kat kung ne notice kilong ba khnang ban pen kloy kata ka jing penrung kam nakam ta kane ke SSCGD te kya le kumno ngan police wa kung ne notice candidate may refer to the notice of Constable GD in Central Armed Police Force CAPF SSF Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2024 published on the website of the Commission on 24/11/2023 if you apply who are apply. In order to minimize the period man penunai kapor madika recruitment process jong kini ki SSGD period of the recruitment cycle and to expedite the recruitment process man penkulo isu mo te kong no kana Ministry of Home Affairs Government of India has decided to conduct physical test kila decide min lakno man conduct kata ka physical test physical efficiency test ka jingmare ka jing thohai document verification detailed medical examination DME review medical examination of the aforesaid examination simultaneously in one go. Mudba ya baro haju baik. Pi mare pidap mau apila yo ekatarik wa pin mare akatasni. Then da apila mare pi qualify hang tu hi kin le document verification no kin le medical kin le kin sa word baik marman shwa kin le no ladap jeng mare ta pilai jo shing te sa khot biang lek biang khot biang ta ke bu ekopot. Te menta update ong ba in one go baik. All the candidates who qualify PS TPAD will be eligible for DV, DME, Army. Unba pila qualify ke jingmare pin poi beja direct shika document verification hakato ko ka porhi kumbal ke in one go kato ka por nela sai kupta ka baki pin bed te ka medical ro kin phale no wood hi re medical ro reje kum no nomor ba bonsen ki bale medical em nda la da ka medical te la chwa shi phawan biang la sai asni lasni nang le ka medical ka re medical ka ma dep session te palet biang wan biang lek biang wan biang license ro dangdon giba an le medical nadap sisin medical kabiang khot biang re medical kumta gi ong re medical asinesen the document verification te kan mau gitu giba bompat biang gi document dei pin biang rupano kita gi domicile gi baro te dapio ro kin sab ai hi nak te ro kin sa ai por hi api la check ya biang lo la na ta ko artali te kin ai por hi ban pin biang gi document te tang wa kar bala ai yele man penbiang no ek teki dokumen lara bisu thu ba pin pass be yaka pet physical efficiency test sabad ya kata ka haj te penbiang lupa no ek dokumen sejong pi te namta kane penmi ndretarik September kanwa te ngatrai mentau bana hi kin sa penmi hi ya kata ka tarik namta ki jing mare admit card ai sa penmi hi te ma padio notice do mentaro te ndalayo notice sa pentip te taka wai ba ek dokumen ba penbiang lupa no nomor ba aka jing mare mas ndep jing mare kin pen document verification no kin le no kita de baro tenga thai po admit card kan satho hi jagi instruction nam ta ban le gane mar ba khnang wa pen klei ka por kila ba ong ba kin le in one go season le bai tera ong season le ko ba ka ju kasni hi te kala ban simpor asni nam ta ka medical mar kan simpor hi kenai por mar ba gidon gi ban sa reject gidon sa yu ki sa pen list kam tatar ngathrai pila sai banane. Consequently, the relevant provision of notice of the examination are modified to the extent mentioned above. Tengah thai tak ane hi kijing petip wede kene thai pla share pan tak ane tengin sa up nam ta kata ka admit card wede jong kene SCGD arjar arsa. Itang ini petip kuliah